Ekipo, dobrodošli u novi klip. U ovom klipu pogledat ćemo koliko vrijeme znači tehnologiju. Pa to će najbolje usporediti na mom primjera, to su na dva računala, na ovom prvom računalu, na ovom novom, koje su promjene hardverske dogodile. Prvo možemo jednostavno krenuti od samog front panela. Ajde da krenemo sa starim, pošto nekako nisam ga već dugo koristio, a sigurno par mjeseci. Mada je više. Inače ovo je HP DX2450, tako da znate model. Kod HP-ovih kućica vam je ovdje tu gore na tipka za paljenje. I ovo ispada tu, ovaj tu frontalni cover, jer sam iz njega izvadio optički stavio ga ovaj, nisam želio baciti novce bez veze. Znači imamo ovdje tu gore gum za paljenje, tipku, ovdje dolje imate samo napiha. Jer glavnom kamerom imate ulaz za mikrofon i izlaz za slušalice, sad mislim da ovo ulaz za slušalice, mada nije bitno. I imate, da nađemo ga, USB 2.0. Dok kod ovog novijeg, malo ću ga morati liftovati, tako da kažem, imate gum za paljenje, LED diodu za aktivnost hard disk, tako da kažem, gum za restiranje, izlaz, točnije ulaz mikrofon, izlaz slušalice i dva USB 3.0. To je naglasak USB 3.0 jer kao što vidite ovo računalo nema USB 3.0 i to je jako velika hardverska promjena jer USB 3.0 je dosta brži od USB 2.0. Po samoj veličini možete vidjeti da je ovo kućište HP-ovo, mada nikako ne preporučujem više po svom iskustvu HP da uzmete enormno maleno naspram ovoga. Ovo je ATX Mid Tower, ovo je, mene se čini, kućište za micro ATX isključiv, ili mini ITX. Znam da je unutra micro ATX poča, ne znam da li prihvaća mini ITX. Mada pustimo sad to, znači kao što vidite, ovo kućište nije ništa specijalno, ima točnije pune prašine jer nisam već par mjeseci mi stoji negdje u ćošku, ima tu neke kao rupice za protok zraka, naprijed ste ga vidjeli, s druge strane nema ništa nego jednostavno ovdje gore HP i to je to što se tiče. Dok ovo novo je ljepše, urađeno jednostavno, ovdje gore imate tu kao mjesto za staviti USB-ove ili što hoćete, ovdje gore imate ovaj tu dio gdje vam izlazi zrak kao što je napravljeno kod ovoga, mada je kod ovoga bolje, to ću vam pokazati poslije još malo. Na ovoj strani nemate ništa, ovdje vam se nalaze, točnije bar kod mene, ali nadam se kod većine jer možete kod ovog kućišta provlačiti kablove iza na ovoj strani, dok kod ovoga HP-ovog ne možete. Jednostavno HP, to je vjerojatno smjer, kod računalnih tehničara ta skraćenica znači horrible product, znači užasni proizvod. Mada pustimo sve to, pogledajmo još kakva je razlika u portovima. Ovdje je dosta velika razlika i to je vidna. Sad ću malo zaobići da mogu pogledati koja je razlika. Evo ga, kao što vidite, sama razlika možemo najbitnije na grafičkoj kartici. Znači ovo je grafička kartica koja nema VGA izlaz, nego ima DVI i moramo koristiti adapter. Dok ovo kućište, točno ova grafička, ima VGA i ima VGA na matičnoj ploči, što nema ni ova, nego ima DVI. Od portova koje tu imamo zajednički PS2, samo što ovdje je jedan PS2, ovdje su dva. DVI nemamo, USB 2.0 imamo ih i 4 komada. HDMI nemamo na ovome, točnije imamo na grafičkoj, ali nemamo na matičnoj. Imamo 4 USB 3.0 što nikako nemamo na ovom HP-u. I ovdje imamo zvučnu karticu koja nije dobra kao što je ova na ovoj novijoj matičnoj ploči. I to ukratko možete vidjeti evoluciju. Mada krenemo još dalje, evo kao što vidite napajanje,
Napajanje je toliko staro da nema uopće ni switch, a takva napajanja ne valja. Dok je u novo Corsair CX600 odlično napajanje koje ima switch sve. To je ukratko to što se ove stranice tiče. Da, još sam zaboravio ovoj kućici imalo ventilator, ali sam na to skinuo jer mi je radio buku, dok ovo ima tu trenutno. I ovdje je, kao što vidite, napravljeno za provlačenje uvedeno hlađeno, čak recimo ako imate matičnu ploču koja ne prihvaća 3.0 ili nije to dobro rečeno, ako imate recimo čitač kartice koji zahtjeva da ga spojite ovdje na USB 3.0, provučite ovuda kabel. I tu kratko sa te strane, sad ćemo uzeti kućište i skinut ćemo ove panele da vidite šta se nalazi ispod ovog lina, koje se komponente kriju u ovoj zbirci i ovom starijom kućištu. Evo ga, samo da i ovo povučemo. Inače, ovdje mi je, tako da kažem, obrnut raspored matične ploče. Malo ćete sad čuti neki zvuk jer ću basiti panel ovaj. Evo ga, čuli ste. Rekao sam drugačiji raspored matične ploče. Kod ovoga matična ploča ide ovako, točnije matična ploča se nalazi na drugačijoj stranici, pogledajte. Da smo ovako, matična ploča bi trebala biti na ovoj stranici koju ne vidite, a odavde bi trebalo gledati, vi gledate obrnuto, mada pustite to. I tu je razlika, ali nije bitna. Sad ću prići opet s ove strane, malo ću se vratiti. Kao što vidite, krenut ćemo od ovog novog, znači tu je stvar, točnije optički uređaj iz ovog starog koji je veoma dobar light scribe, da ne govorim, zato sam ga prebacio, ali bilo mi glupo davati novca, već imam optički, a ovo staro računalo ne koristim. Tu imamo, neću izvlačiti jer smo ispadni kablovi, Western Digital 1 TB, 7200 obrtaja, 64 MB buffer hard disk i ovdje dolje imamo SSD Samsunga u 120 GB, 840 TIVO. Sad sam zaboravio reći, imamo Corsair CX napajanje CX600, grafička je 7850 MSI-eva, hladnjak Cooler Master Hyper 212 evo, sa dva ventilatora, jedan dolazi s njim, ja sam nakon kupio za push and pull. Imamo Gigabyte-ov Z87 HD3 ploču, ovdje ima jedan vent i imamo, to mi je najvažnije skoro, 2x4 GB RAM memoriju. Dok ovdje imamo, sad se treba prisjetiti stvari komponente, pošto ovo dugo nisam koristio, samo prođem s druge strane. Ovdje smo izgledali optički uređaj, imamo Lighton ili Liton, kako god hoćete, napajanje 300 W koje je onako solidno za ove potrebe, mada vam HP uglavnom napravi, točnije ugradi napajanje koje je onoliko jako da podrži sve komponente koje su u kući, šta za neka upgrade nemate struje. Da malo ovako napravimo ugao, znači imamo Lighton 300 W napajanje, imali smo optički koji je sad u novom kompjuteru, imamo odličan hard disk koji utvorim stvarno odličan, znači ovo je 250 GB, 7200 obrtaja, samo 60 sata 2, ne znam koliki je buffer, to ću počitati. Točno ne znam uopće da li piše, nadam se čitati, pogledat ću kasnije. Ovdje imamo XFX grafičku karticu 6450 GB, DDR3 mislim da je ovo ili čak DDR5, nisam siguran. Imamo neku ploču koja je za mene anegdota, nisam uspio naći proizvođača, mada mislim da je to Pegatron, tako nekakav proizvođač, to sam dosta tražio. Na internetu sva ploča kvarila nekoliko puta, točnije ovo nije nova ploča, ovo je mijenjena ploča. Ovdje imamo aftermarket hladnjak koji je od Cooler Master, ali su ova naljepnica tu na njemu odlijepila, tako da ne možemo svjedočiti da je to Cooler Master. I šta imamo? Imamo 2x2 GB RAM memoriju, to DDR2 na 800 MHz, dok je ovo tamo DDR3 na 1600, znači to je duplo brža memorija. Od razlika na matičnoj ploči imamo isto 24 pin, jedna razlika je što ima ovdje za napajanje u novom 8 pin, a u ovom starom 4 pin. I razlika u tom što ovdje nema slotova za dodatne kartice koliko ima u ovom novom kućištu.
I što je najbitnija razlika? Bitna razlika je to što HP-ovi, točno ne HP-ovi, nego HP stavlja u računalo nepouzdane jeftine komponente jer je njima cilj jednostavno smanjiti cijenu koliko računalo košta da oni mogu zaraditi na njemu. Eto, to je ukratko to. Znači, od računala možete vidjeti to koliko je staro, usporedba kažem rad, da usporedite koliko vrijeme radi svoje. Kažem, HP ne preporučujem nikome iz svog iskustva, možete s tom nekom postići koji uzme HP, ali kažem, radite to na svoju odgovornost, tako da kažem. Još jedna loša stvar kod ovih kući što ne vidite, ovdje ih ne možete tvoriti s ove strane, eto tako. Pa da bacimo ga malo ovdje sa strane, da završimo klip sa novom zvjerkom, samo da prođemo uda, jer je nezgodno za proći, ovdje su mi zvučnici ispod i te stvari. Znači ova zvjerka je vrlo dobra, evo nismo mi to usporedili. Napajanje se montira ovdje dolje, samo malo da ga spustimo nježno da ne bi slučajno ogrebao. Evo ga, napajanje se montira ovdje dolje, to imate ovaj filter, samo malo da izvučem. Evo vidite, filter koji ne dopušta da se uvlači prašina ispod, nisam pogodio ovo, ali vratit ću, nema veze sad, to trenutno i koji sam još stvar zaboravio. Da, zaboravio sam pokazati, da ga okrenemo, ovako, da se ovaj tu gore, front panel kao i ovaj tu, znači ovo tu i ovo tu se može skinuti, što kod ovoga se može samo skinuti ovaj prednji, a ovaj gornji se ne može. Evo recimo, ako hoćete ovdje ugraditi recimo neko vodno hlađenje, samo ovako čupnete, tako da kažem. Evo ga, čućete te klikove. I skinuli ste ovo i radite slobodno, stavite ovdje ili dva venta čak stavite za bolji protok zraka. I ukratko, to je bilo to što se tiče usporedbe komponenata. Iz ovog klipa definitivno možete naučiti puno stvari i možete izvući jednu pouku, a to je ako ne upgradeujete vaše računalo, recimo da svakih par mjeseci ne kupite mu neki novi dio, jednostavno za par godina vi nećete imati osnove da nadogradite s nečim, ali još važniji dio je da pogledate koja je razlika između složenog builda, znači ovo su komponente koje sam ja htio i složio, i između recimo nekog složenog HP-ovog računala. Znači to je velika razlika i može svako pričati što misli, ali ipak je složeno računalo po vašoj želji bolje nego nečije brendirano. I ukratko, to je bilo to za ovaj tutorial o uspoređivanju i gledanju razlike što znači vrijeme u tehnologiji, a mi se vidimo u sljedećem klipu.